sẽ em biết kiến trọi tăng chị thế happy thong long ta Cookie entertainers and the cookie. Hello, so pite ho na bon savin ni khupa kan bolvin. Tu chung kapi damlo na chunga. Ichi Guwahati Ames Hospital a kong gizen na sungu hap takat kitu uchet hita na tu ni he. Last week Thursday ni as kong hin. Tu ni Thursday ni a he discharge kai kit tawin inlang'a kile kit go tawin. Ichi hospital kahung na chung wa he chomcha hap takat cha jong le kakipa mama in kalung alhai mama in aji chu kapi damlo na chung hi jong le nga so pi le naw mi tampi in ngai lu na nei tan hung velin chu ta le gi na to na ka ha sat ka boi u gi na to na ding ka het lo lai ta vin ngai lut homestay bol nu kani ve vein ama homestay ayong ai sa vin kakipa mama vin chu ting le hospital kom sungwa e boy pa e thai pi le le wa bolding chi na ding ka hello ting la e boy pi wa brother mangpu ama chungong ki pa thu kan sei kinin atin adang dang su pi le naw ti hoi chi Guwahati sunga ka kiman cha naw hap takhat sunga ka ki mu tu pi ka ki het tu pi ka ki chi bai tu pi ko hi jong la hospital line na hi han lang polanga hi jong le na bon cha chung wa sei zo lo ki pa thu kan se jin hi chi so pi naw ti ho ko ma kan sei nom chi hi ai le Guwahati Ames Hospital hi government na hin na health card ini ipawala sumjong i macha lut lo health card ni hi zong la chun sum hi mundanga sang som na pa ya la ya hi sang li sang na ham na bo na pai ding hi in ki su ma mai na hoi ma in ating le emi tampi doctor in nurse in tampi o min na lungnyaw na dig zong ompo in paul ham hello ho in zong emi tampi om jinin lungnyaw lo hila di again the sum le pai nei lo ho dinga ki jen na dinga wang chu first class ai tai na private hospital is na del wang wa ichi Ames Hospital hi ti ho zong hap takhat kom sung wa hi kapi hi brain stroke hi na sang som yong hello mai the hi kapai hi na nohon zong nan jot diu itlai mun hi Ames Hospital hi ho ku ki cha te again the ho in dampi na ki pa na hospital in ni uti ti chu ka se in achu ting le chi gi na to na ting hello hong lung nyaw na ting om pui aji chu emi ta chanu khanin ta chanu te family khat ta chapa te family emi ku ki cha te family khanin homestay abolin hi chu ngai lut homestay hi in na hi chi hi to kom na hi in khat ve nan bet sawing kating ke phalam lo hila number kan pi hi homestay proprietor nu anei nu kan ve ve he in Ames Hospital a ki zen na bang na ni wale chi homestay ai nom the hin ni tha khan na only 1200 he in na cha he nom ta lung mong se la nom uwa na ki zen the hi ti ong kan se in khat be room tour ko om naw sunan vet sabing ong le so bi te ho chalai room he ki ho om na che in na chi ve wo hen nu anom karira ai ngi ka tian chalai he bedroom nal ta khat om nin bedroom ka te lup na nal ta khat om na abo na he bubel me bel ai lo le ima zo si hi sa hi nge ima cha inlang'a kunan han ki pu ding chu an chang la me din han ki pu nom long le nang thu na nan ki pu nom lo wa he le ichilanga he na ki chu omo he pui room sung hi ve win anu ma no me guys na insa nga no mai the na chilang he ti le lai dunga he na hatu nen chnaga ki not ngim ji diu he na guys kyong ka hong thun tilas ka hatu anet na net ai in to ai ka ki not la a ki hial di hi la ya chilang he ti la washroom western toilet na to thelo ho ding awang ta chunga ho na kal do ai pi style an tha di utam my style la tha di wa pi style an tha di hom ang khet pui na washroom lang ho he ha kap sot be se pu din na
aje chu min abuni ape na jong na vet mai the hen na tiang le la ya he na ha na no chu na mai na phi chu ngim lo nam ti chu la ya mi ro la jong na ga ke vet the na guys chu ve awin ke yong ka ke ven hi la ka hoi na isa he na guys chu goti hi sei phat na man he lo thu kang tama tam hen na ka sei phat na wang hai poi na guys ya chu good night chu ho electric nga ho min chulai ha luk na mi thum nom ta ni ke chol the u tena la ya he stand ho jong ama khai the na sang khol sung nung hidam na underwear hidam na kum he von hidam na hospital von hidam na day na khai the na guys ima jo see everything akikime inlanga ko na langa he rasan anchang na ni anom lo wa hele phaile an changnan ki pu diu bu cha wa ne dang ima chawat poi ating le AC yong mina guys AC hi itam khana ki hot banga na phal tut wa na ki tha thei lo leo laya hom mi na do the hin it's like homestay hi room sagi hin na room sagi hin hichi tabang banga bona ki banga yenge na de naw ni klen the na ki ho jong he guys phal tut dan he AC ka ki tha thei lo tu di ka pot do good pot wa kan ki la wai bu be ong gel tu pi di be se kai pu be ole chichu hitalo da guys adang hi adang hi ipi vet sa di be se am ta in kamel hoi naw khan vet sa u tai lo adang hi vet sa di om be se ta pun na okay tu ni tha hi chingai lut homestay kom na chai ne ni tha tan na nom na sa nam re nom na sa ipi nom na sa pe na ipi nom na sa ano menati nom isa le ipi ano cái gì khá lâu hoàng à nôm khát về trà kỹ khát là về ông kỹ khát về cái gì luôn năng nó sa na năng người ta sẽ được cái kịp đấy năng người ta sẽ được cái nó sa na thịt lên lo ai pi nó sa na nó đi thay thay ngà cái gì cái như thay ngà mà hay ngày lúc homestay cái gì sa rồi na núp đàn đi đàn cho mà này hết số cái gì cái hết bé sẽ rồi anh núp là khát hình sinh tung à pinok na sa zan si le namang si ha lo le itia guys lai room hi ahung gi ho chu ngai lut homestay ho hi gol thang ni awala zan si le namanga nunga namu diu nunga ni ala zan si le namanga gol thang hoi ta namu diu mangsit kiti lo ve ole chi tante guys ngai lut homestay bye ga boran tu bye ini di kap na nang na min se ti na se ji ha le ji le ji ki liu na ne na min kin bolu hu la lu no ti le na la lu lo chi se yo ti le na se ya na tip be bu ji a le ji le ji ki ji wa na tor pan se yo ti na se ji de chi na sa be chai de na nei cái ngày tân nộp ta happy vui hati happy hôm nay được happy vui thì vui thì inlang'a chỉ tàu thế na goti wang no mo wale kang atam wale bakot phai happy valley nom pe na chi bakot phai happy valley ka chi du tai bakot phai happy valley ku dam na veng ya na happy valley chi du thu kang lo na mun na da sat lo na mun ki pa na jing dam the ji na na happy ke bai ga bo lo happy ki ho inlang'a ka chi du tai tin bo li tang chi bai lo tin bol itu tin bol lo baik gak bol tu nak nak anda sama omongi Này, chị khẽ ơi kata kita sẽ impit kin choi tang. Te happy thong long ta
hot daw ako na ito ni Kuha Hinva po. Tasa Kiu ng tasa tinaagang kay doon. Hindi na ako doon. Isa ng wife niya. May tsam ng kaya sinun. Sila at siya tsam ang import dot tsam. Mga tsam ng tisi. Voice of kaya ito. Ito ka pa na tsam siya na simuto. Tapos ito pinaahin. Kasi may tsam ng kaya sinun. Ito yung ito yung ano kung hatang minta ka na kung kanin. Hello, so pite ho. Tu hap ta sung 1 week sung previous video ho chu na vet zong leon het ding ai ta in. Aji chu Guwahati Eames Hospital hap ta khat hul te kyung ki mang cha he in. Pathin lung sit na zala nam mi pite ho ngai ru na zalin. Kidam set mong hi zong lai the kham khamin hap ta khat ki zenin tu hin in lang ki letan in mun ki lung tan na video chu kapot do now discharge ka hin ho pi ho chu ki bui wal ji na chu hilang lang ki su thai ki to thai le ki khop ta ma hi la video ho kin kap man lo ve in ni ne he mun lang chi ke kapi adam mo anat na he mi tampin comment ho them pi ho them anin dong jiwin mi jo si khain reply thelo ji nin chi social media mang chan khat be som chang ho le min ka ting ama hi brain stroke he na doctor pa sei dana chu chi in ko teo hi adi dia han lang ate silang ho he bp ho he phate check pi ji ngai jin bp ho asan wal ham jong la phalo anim wal ham jong la phalo he in chi a chu mi abang loi ko bp stroke ke hi a ne itam akot akeng ho ham khat bo chat thei lo hin ka pi hi brain stroke a thu a hong ke pan hi ji na chu a thu lungyal yong asu sa thei ta lo chu ta le a khut jit lang yong chat thei ta lo a keng jit lang yong chat thei ta lo he na ating le half ti de tai ta sa khu khat hi wa nga khu jit lang sai si khu ema hi thei be se lo ai ta na to a hospital a chu ko zong le jing the hi ai wa nga chu doctor pa se dana chu hospital a he swat ta ko chan wa he ama ate lang han lang hi pha na hin na dang mi danga jong hin kila khan ti sa nga chun ama hong dam na dinga he at least 3 to 6 months ho ngai ding hi in lo ho ji piving cutting ina physiotherapy ho to ai lo le lo ho to ki thu win lang hoi ta exercise le tia chun hong ki thu win lang ina zen the hin zenun lang check up zo hong tho ji win line shot chan wa dam mo tam he in na dang jong ki la the hi ti pha na chu ina ki zen thading din muna langa chu kong ba le at least 3 to 6 months ko di we na 3 to 6 months hospital ding chu bui hin hap takat se yong chu ti bui khop se ne hin na chi ja chu in muna ki zen dinga khan pi do he tan ating le ga se beket nom khat chu chi Ebola eho en hichi Eames izut unga yam ti hi chomcha yong kan se kit nomin na aji chu chi kyong ka chi khalo ka het khalo hin tu chung ka experience a ko na chu phat chum na ta tampi kan he in hichi Guwahati Eames Hospital hi eho gial tabang an hai pu na ka ti chu eho gial tabang hai pu ka ti chu Guwahati lang pe chu eho hen kichi hen lang lak krul lut yang dham ti chu ho lung gial he in aji chu ho thinglang mi ai lo nei lo gen thei chaga hi win na hi jong le hi chu hi pui i hon igel sang was double triple anim zo hi in aji chu Eames a hospital hu government hospital hi in government hospital hi wanga chu su dan chu aji jang san lai na kyong ka gel sangin a hoi ma aphama ma in na nurse ho jong ki tu min doctor ho jong ki tu min asunga eho ga het theringa sweeper ho na room su thing in su thing hlung zut ating le security ho gi ako ki tu chet ri nga hin hichi hlung zut ai lo le tool su thing ipiti seida cleaner ho sweeper ho khuna am ho ang khu pung si a ho ong zut he ki ki seiwal pu in ni khatna ko he kati tool zut ho se
ông su thieng ho se ông su ho se pam gam ting ke la jing ma ting le room jong chu phatta security khat hin tai chet na he agat ni flum agat khuwa zan le agat uma sun agat uma ta ke la yeng hin ki su hin ting le ichi ims go ti zut na he hilanga asom pena ga se dinga sang som nga na pai na chu hulanga khun chi la chun sang som ni kal na pai lo mai the achi na bahara bu he tamin na adang he atampu in ka sei thim the in ka sei dan an man tu lang hilanga henge langa yo hospital a ki jen yong cha phana pha hi ahin la chi langa ko ikizena hele asei je ding dan hin ka thiam thei pu in ka se ya hele ka se hil tena le holang hospital ho ka diam ding ai lo le holang doctor ho ka diam ding ta banga ko na ni gel kha de he na he chu hi lovin ka se good hi ho nei lo gen thei chaga ho dinga chu ems hospital hi sum akipai tho me ti lang panga ka se good he in adi di ai chi ems hospital a chi dinga le health card wang hi inei te ngai jin na health card na chu admit ni ke bola hele emergency chu free hospital sunga emergency free ating le lo le ai ho pharmacy ipam emergency chu free ta bang ai jingin pharmacy sunga omlo polanga ho bu ni ke cho thu ding he na health card apoi mo mama in health card na ke simun health card chu akisip ding dan hello ho che hi ale health card chu pita census a 2000 izat ham census latest pe na chu namin ngai jin chi census a chu namin ma na phone number to na aadhar card akilinga hele health card chu ni kisip ring the hin ani kisip te win ti chu kan sei pe o in ating le adi di a now needing ho he ems hospital izut wa pha he na ji chu now needing ho hi sum siki chang lut lo ating le health card zong ngai lo ba hen tia chu free a na zen diu free an nei sa diu hoilang sum lut mala la nurse so elo la doctor ho khun khat ve le ipi thil thu pi ta thil lin ta hi zong le free gift ho na kip lai ems hospital a naw hong ni man congratulate bol na gift ho yong la pi ki jiu hen a ki su ma ti yong chu kan het sau hen ating le chilanga khu thu lang ki jen nei han lang ipi le department khu tampi min thling no lai ni ham se om lo he pi he ni cha khu ipi pi tam ka he thei ta pu in itam khat na hen nom ten ai lo le ge na to na ding hello ai lo le ki jen na ipi umam ti hello ai wa nga chi nom ki jen nom wala contact number ka pi hi nana do di win jo nana contact wa nana do di win kan het sa win isi chom cha khong ho lim na hin tin ka sei thim thei lo ji nin ka sei thei pu na hi jong le kan sei sunga chu aphachu khali bon cha win ma chal pi ti cho chai na pe na kan se